Pemirsa vaksinasi COVID-19 boyo jeung ngawinang kerama aman 100% saking penglalah COVID-19. Ipun wantah ngemulihang vaksin COVID-19 dosis jangkep mangda sida katepasin saking gejala berat COVID-19. Pendeka mawinang kerama nenten dados ngeluputang antuk disiplin ngelaksanayang protokol kesehatan. Vaksinasi COVID-19 nenten sida ngejantenang kerama sida ketambahin saking penglalah virus corona. Kerama patut stata tegap ngelaksanayang protokol kesehatan 6M, inggian nganggen masker sani patut ngwajikin tangan, nyaga jarak, nenten melelungan, nincapang imun, tur anut ring pewarah pemerintah. Pemerintah pusat kantos ke pemerintah daerah, stata tegap maut saha nampenin becik penglalah COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali kesarengin samian pemangku kepentingan, antuk segilik seguluk saling ngelingang mangde sida nincapang rasa waspada. Melarapan inucap, janten sida nambakin penglalah COVID-19. Sokongan saking kerama antuk ngelaksana yang vaksinasi, keaptiang sida digelis megat panglimbak virus corona. Anut ring data tanggal 10 Mei warsa kali tali selikur, pawawahan pasien terkonfirmasi COVID-19 sane anyar sampun sida ketampenin becik, inggih punika antuk pitung dasa 4 diri, tur kerama sane kena kantos 116 diri. Kaaptiang wilangan penglalah COVID-19 sida sayan tedun, mangde samian pewatesan PPKM sida kai calang, miwah perekonomian sida mewali deg-deg. Putu Ratna, Bali TV.